Ekranın bir haber var. Den baş temaşevanên hêja bi bernameyeke nû ya Rojava Hatê îro careke din em pêşberî wene. Belê em îro sernavan an gundûçeyên cûr bi cûr ji ber ranegînin ji ber ku îroterên bijarek me heye ew jî 15 Gulanê roja cejna zimanê Kurdî ye. Ev roj çawa derket holê ez pişekê wê ji ber ragînim ji ber ku rojekê girîng e ji bo me ji bo Kurdan. Ji ber ku kovara hawarê ji aliyê Celalet Bedirxan ve di sala 1932 de li paytexta Şamê bi alfabeya Latîn hatiye weşandin ji wê rojê heta roja me ya îro 15 Gulanê wekî roja cejna zimanê Kurdî li tevahiya herêma Kurdan tê pîrozkirin. Em jî ji bo ku vê rojê ji bo me girîng bû me xwest vê rojê derxin pêş di bernameya xwe de û li ser wî rawestin mêvanê me heye li stûdyoyê nivîskar û rêveberiya însiyatîfa Lêkolîn û pêşveberina Kurdî İpan Babaoğlu niha mêvanê me û bixîret merhaba. Em xêr davên serkeftin jo. Belê me got 15 Gulanê ji bo me ji bo Kurdan geleke girîng e rojeke taybetmendiya wî heye. Lê mixabin Kurd û welatiyên Kurdan li herêmê an ku li Tirkiyê vê rojê mixabin dibin polîtîkayên çewsandanê di pêşwazî dikin. Niha em dikarin ji bo cejna zimanê Kurdî û rewşa Kurdan ya li herêmê dikarin çi bibêjin gelir? Belê. Niha li ser zimanê Kurdî gelekî qedexekirin heye, gelekî zorî û zehmetî heye. Veya ne tenê îro ye, bi salan e, bi sed salan e wisa ye. Lê aliyê din ew zimanê Kurdî ji aliyê gelê Kurd o qas tê axaftin, tê pejirandin ku bingeha wê ya dîrokî heye. Egerkê bingeha dîrokî wê tune biya yan jî zimanekê em bêjin vî çend sal berê yan jî 20 sal berê ava bûya bi heysanî etana tune bû yani kanî bûn xelas bikirana. Lê bingeha wê de çi heye? Mesela hîn sed sala 11 12 da çavkaniyê xwe digire. Yani Melaya Batê, Fexê Teyran, Melaya Cizîrê, Ehmedê Xanê destanên xwe bi zimanê Kurdî nivîsandine. Bi taybetî jî yani mesela sed sala 16 de Ehmedê Xanê destanê xwe ya memûzîn wextekî nivîsand bi zanebûn tercîhê xwe wekî herkes tercîga herkes Osmanî, Farsî û Erebî tercîh nake bi zimanê xwe bi zimanê dayîkê û Kurdî dinivîsîne. Ev ya bi zanebûn wisa dike ku yani herkes bizane ku zimanê Kurdî zimaneke qedîme bingehê wî yê dîrokî heye yani zimanekî vala nîne. Ev ya aslında bingehek mezin ava dike dîrokî de. Ew qas mezin zimaneke wisa mezin û qedîm be. Hû qas çavkaniyê xwe ji dîrokê bigire yani zû bi zû tune nabe. Zû bi zû wenda nabe. Yani binerim. Destpêka Gervan polîtîkan ji tune ne? Gervan polîtîkan tabii. Mesela destpêka sed sala 20 da em bêjin welatê Kurdan her yek kirin 4 perçe li her perçe de jî yek Tirkîtî da destpêkirin êdin ji Erebî da bû destpêkirin êdin Farsî digot yani işte Kürt tuneyê Farsîn êdin digot Erebin êdin digot Kurdin na yani Tirkin ew wisa derneket. Yani Kürt gelê Kürt zimanê xwe derket bi taybetî jî bi saya Celalet Bedirxan ev Kurdî rêya xwe der aliyê Resenî û aliyê Hemdemî yani modern. Eger ne ji ew Celalet bûbiya ev Kurdî tîpên Latîn ne dihat bikaranî. Binere yani 1928 da rêveberiyên Kemalîstan Latînî erê kirin ji ew terk kirin yani ev bêjin alfabeya Erebî yan jî Samî terk kirin derbasî Latînî bûn. Eger ki yani Kurd jî wê çaxê derbasî Latînî nebûya wê çaxê hem ji aliyê hem Rojava hem jî Bakur zimanê xwe yekser wenda dikirin. Saya Celalet Bedirxan û kovara hawarê derxist bû 1932 da wê çaxê asta qeyd û quralên zimanê Kurdî danî.
قیدین قرآن گرامری ویدانی و که هر کس بکاربن برحتی به وی زمانی بنویسینن بخوینن و دردان خو به وی زمانی به وی آفابایی بین زمان جبر ویجی یعنی خوابتا جلالت بدرخان و حوالین وی کو هولدان کو کوفر هواری درخنن اوجی بنگه که پر مزن دا يعني اف جرينجي يعني وكي هلوستا احمد خاني وهلوستا جلالت بدرخان سردمي وان جودانه فقط رول ورستاوان يكي اجا نجوان ببيا اف زمان حتى نها نهاتو بي استي يعني وك نيفسكي وكي قيد وقرار نهاتو بي استي افيا بر جرينجا جبوش مثلا سالن 1930 مهمه صار السي ده علي باكور ده او هي يعني ام بجن ريفابدي كماليستان هي و ترکیتی دای دست بکرن نه تنه کرمانجی زمان دیجی قبول نکن تنه ترکیتی را گرانی خود ده الفبای خنوده که شوخه هر کس پیزانو که زمان ترکی تنه بو زمان ترکی جو عثمانیان ورگراندن ترکیتی درخینن البته که او زمان که گل تک daha خفه gerek جبوان زمان وری سازکرن راسته اما سازکرن زمانه که gerek لسر تنبونا زمانه که دین gerek nebe fakat revşeke o sahibi Celalet Bedirxan biat dit او جی گرانی دا زمان کردی پیش بکوه شو خبر چاقی علی روجاوا بو سوری تمامی دست فرانسیان بو باشور دست انگلیزان ده بو یعنی ندیار بونک هبو یعنی جبو کردن هلوستا جلالت بدرخان و درخستنا کوفرا هاوری تشکه پر مهمه و گرینگه نا اف گرینگی اف سالین داویه حد دیتن اف مثلا بتایبتی جیوا 30 ساله 40 ساله گل کرد کسیت خودی گره زمان خودی گره چند خودی گره جبو بی تکوشین داده جبو بی بدل داده اویا فرق کردن کو جبو که زمان کردی درخینم پیش جبو که دناوا گل ده هشمندیا خودی درکتنا زمان چه ببه و کسین که دخوازن زمان کردی تو نبکن یعنی اسیمله بکن بشافت پولیتیکا بشافتن بمشینم جوان را پیامک مزن بدن 2006 بردا وکی جشن پیروز دکن یعنی اویاجی کفن شوبیه که مزنه خودی درکتنه که زمان خویا جبو چه به هلوستا جشن خودی درد کفن demek ki ve dere de serkeftinek heye destkeftkiyek heye yani jüku deri hati heta naha eğer ki bistuye amatın serdama bistuye ki eğer vi zamanı kurda eğer ki hatibe ki vi merhale o vi şundaji embejin ki gelek ciya zamanı ki perverde te bi karanın de başur rojavayı neysa o ve deri de tabi dest bekir bu fakat devlet Ankara veya ne işte yani ev ayrı ev ciheye fakat هیجای کو گل کرد وی زمانی وکی جشنی اری بکه پیشوازی بکه قبول بکه و هر دریده وکی حس کردن که جشنی زمان خوره خوی درکه جبو وی اف جشن هاتی روزه و هر سال جی به جوش به هر دری تیم پیروز کردن. بله جلالت بدرخان سال 1932 دیانده بنگاه زمان کردی دانی و افابیالتنی جبو روزه حتی روزه میایی ام بکارتینم. گرامه کردی بنگاه هاو چشخواری و هات بودانی. جبو من گرینگ اویک جبر کو کرد جبه سال حتی نها مخابن جاردن دبن چوساندنی ده جالی چهار پرچه کردستانی نها کرد نکاره مافوقی پروردهی بکاربینه و جبرویه که جی هر دم وی روزه دبن زور و زحمتیان پیشوازی که این سال جی ترکیه روشه که بیرنگی هیه روشا کردان گلو تجاری نگوهر الهرمی نه نها البته که او هی گوهرتنک هیه گوهرتنک هیه فقط اف گوهرتنک چاوا هیه yani gerek ki bir mesele emvaki diyalektik hem binerim. Mesela filozofun Yunani vakta da gotu bu tu kes nikare haman nava ave bikevi. Tu dikevi ave dedikevi ev av de hareket diçe ve ta gitti haman cidetikevi ave ev ne ava bereye. Na guhatine meci usaya. Belki şertu şuruti me devleti çavusandın heyi, zektin heyi, girtin heyi, kuştin heyi vesaire. Mesela dervaya ki bineri vana
تي برچاوی مریا دی بجی که تشکن هاتی گوهرتن حربی که گوهرتن یک هیا چاوا هیا گوهرت اف دهرکه و گوهرتن جه گوهرتن چه یعنی زنابونا گل جالی نتبونه جالی خود درکتنا زمان خود جالی خود درکتنا کسیاتی خود هر کدی چه زیاده تر دبه یک آدو آنها ام دولت آنکارا بخوازه نخوازه یعنی جی ام بخوازه نخوازن ام دبیجین کردستان کرنه چهار پارچه نه yani hem de çevi Neyaranda, çevi Ankara, u Şam, u Tehran, u embejin Amerika, Avrupa, Kürt yeke. Vanaj ve yek dibinem. Vakta ha velat yek. Emji bu sadi benim. Emji yani vana sinorin ki xastin navbera me. Yani Suriye. Yani mesela peki jiboçi devleta Türk de embejin gelem şeye ki Ali Rojava dibe ve de hez dibin jiboçi hez dibin demek ki vanaj yek dibinin. Yani ne xazın ku perçe yek bebe azat. Yani kesin yek dibinen temenin dibe ku. Tabii. Yani ne xazın. Ha aviya ser Ali zamanı Kürdi em befikirim. En zamanı Kürdi le Rojava u Başur veki fermi teditin. Zarukan bu zamanı Kürdi. Bi zarava yok. Kürdi şu zarava fark nak. Yani Zazaki Sorani u Havramani yani Kurmancı fark nak. Hem de bizim Kürdi bu Kürdi pervede teditin. Leve derece hinek ceribandın şey bu. Leve derece hinek malanda hinek malbatan zaruk yok bir zamanı Kürdi Hind'de yani kesin varat pares kesin ki zana usa tevdigerim yani bingeha perverde ditena bir zamanı dahi ki heye bu kurmancı heye yani kesinlikle mesela salim beri deseratlar hinek adı gotun işte kurmancı ve perverde nabe bu kurmancı ne zamanı ki şaristaniye de gotun aviya tabi neri navan usaya ama arasti ne usaya ku ev zaman hatiye asta perverdehiye asta pergara perverdehiye udekin sazdıkım u şuha embejin lugore debistana seretayi u navin u embejin ki lise müfradat bu Kürdi ten amadakin u zaningah andaji zaningah taybet daji despe kurmancı kirine jibervi Ali zamanda geleki peşketine le Ali siyaseti de jiberku embejin Bakur hem devlet Ankara şu kadar politikaya demeşine bu politikaya de nazkırına gele Kürtneye nazkırına gele Kürtneye yani ev gele bir milyon ayı fakat ev bu aslında ki yani fiziki anlamdan uyan aslında ki debece ancak eğer tu hep tu bomun ev tu karkeri tu tiye bir şoguli tiye kedbidi tane kan deselatlar bibi tane kan tu دخو بريفا بيبي وصا ناسنا كه اكيد ما دور كل سر زمان كردي ابي ابديكن جو سر زمان جدك يعني لسر زمان çok az qadaxakirin tinin işte jibo vi nanaskirine gel buxuya nasna ki jibo vi nanaskirina zamanı despeka tunakirina vek gele video despedike yani mesela hin embejim hatta sala حزروا ناس دو تشيل لأهرم من بعد هناك أو إنسان هبو برخدان هبو شيخ سيد هبو إذن هبو وانا قش حتى حزروا ناس دو تشيل قداندن يعني بالش قاندن دورا كرن جور زاروكن كورا قرتن نافا بالباتان دا براف كرن يانجي اف بجن دبستان رازایی هر دريدا آوا كرن و زاروكن كور جي حفت ساليه و خو جي حنبه زادایی که در خستن آبتن و حبسی ده که خستن پرگالا اوه بشافتنه بله جسالا دامزاندنا کومرا ترکیه حتی نها سر زمان کردی قدخه هي اپراسیون هي کرد نکاره براحتی زمان خوب پیوه لیج بیسال حتی نها حتی روجامه ایروجی کرد جاردن دمابات خود آخوی يعني دنا زمان خوب پاراست زمان نکاره دمابات دبی قدخه کرد درنگی بو جوی روج حتی می ایرو دبکو دبستانی مانتونه به دبکو وجه ده هنک آستنگی هبجی دنا مابات ده فات آخفتن و حتی روجامه ایرو بزندی هات زمان کردی لید روجامه ایرو سالین کو انها جیان دکنده استا سر کردی قدخه سر کردی گیشت استا هر جو جبر کو بدهان کو مله بدهان تلویزیون هات گرتن تایبت دی ساله ده جبر کو روشا ورته اعلان هات اعلان کرن ترکیه جوی شونده قدخه سر زمان کردی گیشت استا هر جو سالین اودان در باس کر شروع به شکل کرن جالی و ev çavat editin gelo isat zaten سر زمان کردی تایبت
Naha yani mabena destelatlarında çok az nakukiyan hebin, bırakı hebin. Mesela vakta ki vere hebuna geli Kurd yani eri kırına kabul kırına zamanı Kurdi ama giş yek denk derdikin binerim. Yani bir salana bejin Kemalistan ve leşker devlet biri ve birin ama Kurd kabul nakin zamanı bir şey kabul nakirin. Dura bejin anha AK Parti dij FETÖ yani ne hareket tevgerek derxistiye ya. Mesela FETÖ bejin yanji cemaat geleki hem dınava bürokrasiye de hem dınava leşkeriye de destelatlar bubun le carde gelle Kürt kabul nekirin peşiya zamanı perverdiye zamanı Kurdi yani kişi destelatlar var be cardın haber Kurdi kabul nakin ha bir davi membejin AK Parti destelatları AK Partici bir fenni neyiz bu yani mesela 2008'de de Gelek Kürt güvep Gelek Kürt nasıl nizam Gelek şuru ve derxistori mina ki hatiş tamamı televizyon vekir nizamım rojame destur rejime Kurdi dam bu ahaften pürtük çapkırın vesaire bana gış kapandım bu yani hemen demide çıkırın hemen demide her izide razandın ekwe aliye leşkeri zede kirin karakolan zede kirin rey çekirin nizam çekirin hatta ki pevajo bidavi kirin bidavi kirin şunda çi bu emdinerin ki çi xabata aliye zamanı Kurdi'de hatine kirin mesela Ezütiya Kurdi ondan sonra Kurdi der televizyonu Kurdi Debistan hamu saziyen Kurdan hatın girtin yani seri derece xabata aliye zamanda xabitin wana hatın xalaqe kirin yani fiili anlamda hatın aslen kirin le tabi zaman yani gel çava carki de bir kanuneki bir kararnameneki nayetine kirin nayi wenda kirin ve çağ zamanı vanji wenda nabi ev xabata zamanji devamı ana piroz kirna cejan zamanı kurji perçek jüveye yani kanun via xalaqe kirin kanun yani naha çağ xabata xudum işine girin yani Kürt tabi rast yani gerek vi zanabun hebe ev zaman lugor destura destelattan nati hata viaste lugor erekrina yani lugor make kanun wan nati viaste şu lugor make kanun lugor yasay wan şu zaman tüneye yani qadaxaya yani bir Türkiye teşekkürne mahkeme yanında mesela vakta Türkiye Kurdi dağıvın insanıma debejin de qaydara uza dervastı be zamanı kunay naskirin ahivi uza x dervastı ve ya kabul nakim de fiiliyatı da gerek insanıma gredaiye kanun u kararnameye nebe demek ki komele hatiye girtin komele nefskaran hatiye girtin komele peş ve bir zaman Kurdiler hatiye girtin enstitüya Kurdi hatiye girtin le gerek ki xabata kursin zamanı Kurdi gahandına mamustayan Kurdi dınava gelde berafkırına heşmendiya zamanı Kurdi koyu derketine zamanı Kurdi gerek ki nesekine yani az denerim ki az kanun ditini xusa bukum ku enstitü Kurdi hatiye girtin İstanbul Avederi le enstitüya Kurdi xabat xwe devam dike yani Pürtük çap dike Pürtük inzazaki kurmancı çap dike hatta desteği belav dike enstitüya Kurdi de hatiye girtin le gelek cihada zamanı Kurdi, kursin zamanı Kurdi devam dike gahandına mamustayan jbuk akademiye wan hatiye girtin le gahandına mamustayan jiddeli insananda devam dike jaliye Kurdi yani koma wan kemji bebe ev xabat dudome yani çok az zakteli ser zaman zede vişte goşi ev az zede be o az zede be o gerek bebeji gerek yani insan ne projem yeri bite koşini hasmani Kurdi tabi raste icare yani zaman o insan zaman o gel zaman o neteve cehev nay qutkirin yani helbesta devlettan heye ku devletinin beşin destelatlar her ku vana cehev qut bikin yani de beje te insani tıkani bir şoğli tıkani zike o terbiki le zaman berde aliki mesela tu komekiye fakat tu ne gele eğer komeki insan habe ev gele ev vakit vaktaki ev meviye gel
قبول کرشون دا زمان و چند داوی هیه کفنشوپیا وی هیه دروک وی هیه اشتویا جهفده قد کن یعنی گرک لهمبر ویا ام وک نویسکار او روشن بیرام اف قطبون جو حولی راکن اگه ام مروف بن گرک به زمان خو به چند خو به گل خو به کمبون خو ام مروف بن آنجی جواب بن اگه او سانه به ام شکر نبیشن کم جیواک آنجی نهته ام شکر نبیشن یعنی اویا پر گرینگه بله کاملا نویسکارین کردی که وجی اندام جوان یکن وجی ببریانه ما دک مقارنه ده هات گرتن بله یا گرینگ اوه وجه کردی که جا آسه دی پیواژوی ده لگوری آگاهی کتی گوتن دیویژن بره پرتوک دو حبات درخستن ناز چهار حبتین درخستن يعني كسي كو كردي نفسين هجمار وان هر كودش هز ترد به بله وين شو دبين دبي باجوي ده وجه كردي بله يعني نا جالي وجه كردي طبعا وجه كردي جري ده زمان كرديه اگر که درک ده ام بجنجي وجه كردي يعني چه هلبس چيرو و رومان زياده دركفن اويا تيو واتي كو زمان رجي علاقه كمزن هي اويا برميمه مثلا نشانه اويا افسالين 15 سال ام بجن پیشنگاه پرتوکان وده بو هر سال پرتوکان کردی زیادت بو هر سال وشان خانه کردی پرتوک چاپتکن زیادت بون اویا نشانه که یک بو انا جبر کروش آوارتایه اویا هنه که برفرهی برچعواتا تنیه انسانان هنه که به مترس پردگرن هنه که او که هیه یعنی تنگبونک هیه یعنی نویساندن و پرتوک درخستن هنه که تنگبونک هیه لی از باوردکم که نویسکارین ما و هشمندی و خو ویسالین داویه جا عالیه نتوه بونه عالیه ولد پاریزی خورد کرنه از باوردکم هر کس آنها لمالا خو هلبس دنویسینه چیروک دنویسینن رومان دنویسینن فرسن دکو سا دکه بلکه چاپ نکن مالا خود دنویسینه از باوردکم yani emici heyi yani eci denevisinim eci notu xud digririm yani lejane de çi heyi an bana vekki çirok denevisinim le az anhanı kanım çapıkım az eğer çapıkım ev qadaxa derkeve frotunji meseleye belafkirin meseleye şara derin me ne destemedeye xondavanan berahati Portukin Kurdi nikanın texin bin çengi oku bigerinin yanjı boxunin yani metrse uya psikolojik usahiye fakat ez bavardakim eğer ki revşeki asayi bibe revşeki aliye demokratik buni derkeve peşiyame tibineri yani her mehide belki seçar Portukin vejeyi ve derkeve وكو جاي نویسکارین کردی جیب جهان رادیکن پیش بازیه. اویا جبو درود بیشم، اویا جبو درود بیشم. ایجا گرتگه هدا به هزاران دیوان کردانه. وانا جی گرانی خود سدی نوت کرمانجی درویسینن، کردی درویسینن و برهمن گلک هیجا پیشی آمده روزن پیشیه ده سالن پیشیه ده و درکن. ابجي جبو ما ججنكي يعني بلي دبي روجي دنوشي كده كتبو برتقال كنتي دكرتيان دا طبق ده خيرن اي هالبستان ولاتي يعني بشكل تشتك نفساندبون همو برتقال نفساندبون بشكل شاندبون گرتيگي اري پر باكيج براستي تجراندبون ري بزمان كردي هر ني استنكرن هموري تي پجران جاري ولاتي كم شكل بنرخينن هری داوی جشن زمان کردی 15 گرانیه لی خبات 16 گرانی شنو دست فکریه لی بوجاگاهیان چه خبات پیشیا مهیه ام چه پیش بازی بکن نه tabi سالن بوری جشن زمان کردی بگرسایی بمش حتی جانا هنگ جاده به میتینگان دهات پیروز کردن و جان به خمراندن به دروشمین جور به جور دهات پیروز کردن لی ایسال هنگ که جبر روشا آورته و قدقه کردن اف برنامج هنگ که تنگ بویه yani mesela bir taybeti haftaki dudamı fakat Ahmet'e جبو Ahmet'e de bejim seroş heye peşamede yani roja sizde yemeği roja şemiye panel heye دوی پانلی ده اوی روشا زمان کردی ور نقاش کردن روشا ایرو ور نقاش کردن و دیروکا زمان کردی جاردو ور نقاش کردن ل eğitim sene اوی چه ببه روجا شمیه شخه ساعت 12 دست پیدا که و پانله شخه داخویانی و برنامه ده جوی ساعت شون داجه اوی کم برابر بم روجا دیامین جی شانو هیا اون زمان مثلا ایرو
festivala şanoyê dest pê kir îro saet 7 ve dibe premiera wan heye 14 mehê li ser wana şanoyê xwe li ser cejna zimanê Kurdî münasebeta cejna zimanê Kurdî ew ê pêk bîn li dar bixin 14 mehê çuqa insanê me herin temaşa bikin 15 mehê jî ew jî li galeryayê yani ciyê ew ê şanoya bajar ya ew derê 15 mehê çuqa daxuyanî heye bes em bêjin ciyê vekirî ji ber ku destûr nayîn dayîn salona davetiya avayê Alî Dicle kentê ew salon hatiye veqetandin li bo wî ki jî wilayetê li serî dan lêdan ji bo agahî danê destûr jî bi vîya wî heye yani destûr nadin ama agahî danê ji wan re wê derê şahî bibe hunermend heye wî derê de koma erbana heye divê saet yekê de dest pê dike salona avayê heta saet 4 saziyê me werin gelê me werin ji ger re vekiriye yani em hevî dikin ku girseyeke mezin divê salonê de cejna zimanê Kurdî ew ê pîroz bikin dûra êvarê jî hinekî saziyên me ew dikin yani bernameya xwe em bêjin helbest xwendine û wekî din axaftine panele veseyre herkes bi awaya ku gora derfetê xwe bernameyan derdixinin holê herî Dawît ku tiştek bibêje ji bo cejna zimanê Kurdî ji bo cejna zimanê Kurdî ez hêvî dikim ku îsal dibe ku bi bernameyeke mezin na pîroz kirin ev ya nayê wî vate heye ku zimanê Kurdî ji qedr û qîmetê xwe tiştekî wenda dike na vî şûn da ez hêvî dikim ku gelê me yani çi qas zext û zor ser wê hebe ew zêdetir kesayetiyê xwe ra zimanê xwe ra xwedî derkeve ez hêvî dikim ku yani vî şûn da her roj bibe cejna zimanê Kurdî gelekê spas dikim ji bo hatina wê cejna zimanê Kurdî ji gel pîroz dikin nivîskar û rêveberê însiyatîfa Lêkolîn û pêşveberna Kurdî İlhan Baba spas ji hatina spas dikim serkeftin ji berê temaşevanên hêja me 15 guranê cejna zimanê Kurdî giringiya vê rojê û sê rojan ku wê li Kurdistanê bê pîroz kirin bernameya wê me ji we ragihand ji ber ku ji bo me girîng bû me xwest em wê ji we ragînin mêvanê me hebû me bûranê qeş kir belê bername xilas bû lê em bagahekê dawî bername xwe xilas dikin û xatir ji we bixwazin şanoya bajarya Amedê ku ji alî Qayûmê ve şanoger hemû ji kar hatibûn derxistin ji xatir tîfek avakirin û şaneyê xwe niha li galeryayê li wê dira platformeke avakirin û li wê dira dilîzin û mihrijaneke li dar dixin niha mihrijana pêşdemîn ya şanoya bajarya Amedê îro di saet 7 dest pê dike bername cûr bi cûrû û têr û tijeye me xwest em wê ji bo re parve bikin îro di saet 7 de biradehişê wê dibe videoyekî me amade kir di derbarê wê yekê de em videoyu bînin ser ekranê we û xatir ji we bixwazin heta heftaya bê roja pêşemê di saet 4 de em ê cardin li vê dera li pêşberê we bin bi mêdana xêrê xweşê de dem baş.